Da li se u Srbiji poštuju tvoja ljudska prava? Moja da. Moja da. Da li znaš dovoljno o ljudskim pravima? Šta misliš? Pa nisam siguran da znam dovoljno. Mislim da nisam upućen toliko, ali koliko znam, mislim da se poštuju. Pošto sam prosvetni radnik, mislim kod dece, da ima dosta, kod dece primećujem. Ali ne po nacionalnoj osnovi, nego po nekim drugim stvarima. Šta mislite, da li se u ovoj zemlji poštuju vaše ljudska prava? Da. U kojoj meri? Pa šta znam kako je... Šta mislite, šta su vaše prava? Pa ne znam, ja sam vam kažem prava. Srbija može izgledati sasvim drugačije u odnosu na to iz kog ugla je gledate. Iz ugla posebno ranjivih grupa, pre svega Roma, osoba s invaliditetom, manjina poput seksualnih manjina, verskih manjina, Srbija nije mesto u kome smo izbliza postigli zadovoljavajući nivo ljudskih prava. Opet, iz nekog drugog ugla često se upoređujemo sa onim što je bilo u prošlosti pre 10-15 godina ili sa nekim drugim zemljama. Ne može se reći da je Srbija u kojoj postoji nedemokratski režim koji institucionalno, sistematski radi protiv ljudskih prava svojih građana. Dakle, ima puno toga što radi kvaliteta života naših građana, radi njihovog dostojanstva u odnosu na državu i druge građane treba uraditi. Nije vreme da bilo ko bude zadovoljan bilo čim, pa ni stanjem ljudskih prava u Srbiji. Definitivno možemo primetiti i primećujemo jedan pozitivan trend da su, pre svega kad se tiče donošenje zakona o zabrani diskriminacije, ali i kad se tiče uspostavljanja nezavisnih mehanizama, institucije i njihovo finansiranje, znači pre svega zaštitnika građana, formiranje zaštitnice građana, odnosno zaštitnice ravnopravnosti i poverenika za pristup informacijama javnog značaja. Dakle, njihova uloga je sve veća i veća u društvu i državne institucije, uopšte organi, više manje, ali u velikom broju postupaju po njihovim uputstvima. In general terms, when it comes to the field of human rights and in particular the field of anti-discrimination, we can say that the legal and institutional framework is broadly in place, but it's really an issue of implementation. The situation is rather mixed in terms of implementation. While there's clearly there have been some results and there's been some progress, I think we can clearly point to some situations where there continues to be discrimination, where there continue to be human rights violations, in particular for the most vulnerable groups. Evropska unija pitanje ljudskih prava tretira već u okviru političkih kriterijuma, zato što je to jedna od najvažnijih oblasti za proces pridruživanja. U izveštajima Evropske komisije prethodnih godina konstatovan je veliki napredak Srbije u uspostavljanju, pre svega, pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava. Međutim, ostvarivanje tih prava neretko je i problem, posebno za ranjive grupe. Kao najugroženiji ističu se i dalje Romi, osobe sa invaliditetom, izbegli i raseljeni, pripadnici LGBT populacije. U Srbiji žene i dalje ne mogu da kažu da su ravnopravne sa muškarcima, niti po ekonomskim kriterijumima, niti po zastupljenosti u odlučivanju. Ekonomska kriza u Srbiji je stvorila još veći broj izrazito siromašnih, kojima je teško da uoče bilo kakav napredak, a takva situacija dovodi i do porasta netolerancije prema ranjivim grupama. Visoki standardi zaštite ljudskih prava koje važe u Evropskoj uniji i koji su upisani i u Ustav i u zakone Srbije često nisu primenjeni. Brojni su primeri izostanka delotvorne socijalne zaštite, ugrožena su prava na mirno uživanje imovine, na poštovanje dostojanstva od strane administracije, a uprkos reformi pravosuđa još nisu dostignuti standardi koji se odnose na pravo na suđenje u razumnom roku.
Tako je pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu u septembru 2011. godine više od 5000 predmeta iz Srbije čekalo na rešavanje. Najveći broj predstavki odnosi se na kršenje prava na pravično suđenje i to zbog dužine postupka. Evropska unija deluje tamo gde može, pa se uz njenu pomoć rešavaju neki gorući problemi ugroženih socijalnih grupa. Tako je u Smederevu obezbeđen krov nad glavom za više desetina porodica izbeglih, raseljenih i lokalnih siromašnih stanovnika. Sa druge strane, sama Srbija mora da dosegne neke standarde i da se izbori sa problemima sa kakvim se suočava, na primer, ranjiva grupa samohranih roditelja u Prokuplju. Samohrani roditelji svrstavaju se u celoj Srbiji u ranjive grupe. Ustavom i zakonima garantovana im je posebna zaštita. Međutim, u Prokuplju oni se bore za svoju i egzistenciju svoje dece uz preke poglede sredine u kojoj žive. Na prepreke nailaze na svakom koraku, a u rešavanju problema nemaju ni podršku sredine, ni podršku institucija. Da vam kažem, u životu samohrane majke u Prokuplju i u svim manjim sredinama je taj što ste uvek pod lupom javnosti. Što se svaka reč, svaki gest, svaki čin posmatra uveličano. To je uloga koju nas niko u životu nije pripremao. Mi smo pod navodnicima topovsko meso. Mi smo one kojima je uvek neko pisac sopstvene biografije, znači uvek imamo svog ličnog biografa. Pa da li je to u ostvarivanju osnovnih prava, životnih prava, prava na stan, pravo na ishranu, pravo na roditeljstvo, pravo na ekonomsku samostalnost, a ekstra na ona prava koja treba država da pomogne u ostvarivanju. Prokuplje je, znači, lokalna samouprava, dosta je siromašno mesto, mesto gde je stopa zaposlenosti dosta niska. Većina tih žena i većina i očeva, mi imamo i muškaraca samohranih roditelja, u većini slučajeva su ekonomski nesamostalni. Da bi svoja prava, osnovna, koja sam ova, da se ne ponavljam, nabrajala, da bi ostvarila, potrebna im je ta ekonomska samostalnost. Ali mogu da kažem da smo na margini možda najugroženijih i na lestvici onih kojima treba pomoć da se pruži, uvek smo na zadnjem mestu. Gde ti sada vidiš koji su najveći problemi samohranih roditelja ovde u ovoj sredini? Pa veoma mala sredina, teško nas prihvataju zbog tog nekog zašto nismo trpele, zašto nismo ostale u tom braku, da dete raste sa oba roditelja. Ajde što ne prihvataju nas, znači malo nas teže prihvataju, malo je problem sa decom, dok se ona uklope, dok jednostavno njih prihvati okolina. Kao ono između sebe, a šta se desilo, i onda iz nekog neznanja nemaju hrabrosti pitaju nas šta se desilo, ne onda deci. A gdje je tata, šta? I onda deca preživljavaju taj neki jednostavno neprihvaćenost u sredini. A da li vas sredina osuđuje, znači, zbog toga što... Pa u 80% slučajeva da. Iako ne znaju šta i kako se desilo, zbog čega je došlo do toga, osude nas. Drugo, Prokuplje je malograđanština, pa se nailazi na situaciju gde obično vlada, znači, da u kući ostaje muškarac, sin. Ako se sestra razvede ili ako sestra raskine zajednicu, ostane udovica, ekonomski nesamostalna, stambeno nepokrivena, neobezbeđena, vraća se u kuću svojih roditelja gde je ona višak porodice. Ako ima još dete ili decu, više znači dece, onda je još gladnih ustiju i ona je tu, znači, opet zapostavljena, pa mora da se snalazi da rešava i svoje stambeno pitanje. Onda je tu i problem kod zakupaca stana, da li će da primi takvu ženu, da li je ona topovsko meso, da li će ona da ima problema sa vanbračnim suprugom, da li će da ima problema sa detetom, da li će da ima mogućnosti da plaća tu kiriju, tu zakupninu. Isto je takva situacija i sa poslom, sa zaposlenjem. I što bi se možda zaposlila, da li ima tih problema isto kao sa zakupcem, sa poslodavcem, drugu u većini slučajeva ima problema sa čuvanjem tog deteta. Nažalost, imam utisak da pisanje zakona i dok ljudi koji pišu zakone sede u tapaciranim kabinetima i samo imaju taj zadatak, a nemaju kontakte sa nama, sa običnim ljudima, da su njihovi zakoni jedino slovo na papiru i toliko su kruti i neprimenljivi
a sve je situacija od slučaja do slučaja. Mislim, zakon uopšte nije fleksibilan da može da pomogne i da ide na ruku nama, roditeljima kojima je zaista potrebna pomoć. Zakon bi trebalo iz korena da se promeni i da se da prvenstvo i pravo glasa i pravo čuvanja onom roditelju koji se prihvata da odgaji to dete i da sva prava idu tom roditelju. Nikako da se pita i ona druga strana. Lično, moj primer, zaista to ne mogu da krijem, to ljudi u ovom gradu znaju. Moje dete ima 8 godina života, otac ga je poslednji put video kad je mesec dana bilo staro. Sada da stavite dvojicu ili trojicu osmogodišnjaka, njegov otac ne bi znao ko je njegov sin. A ipak, kada bih htela da idem u inostranstvo, pita se otac da da saglasnost da dete izađe iz zemlje. To je po meni van pameti. Porodični zakon je što se tiče tog samohranog roditeljstva dosta štur, dosta je slabo obuhvaćena ta oblast, a što se tiče krivičnog zakonodavstva, jedina zaštita tom samohranom roditelju je predviđena krivičnim delom nedavanja izdržavanja, a pravo se ostvaruje privatnim putem, a ne po službenoj dužnosti. Apsolutno, kazna je minimalna i kazna neki put bude i neizrečena, a iako je izvršna, neizvršena, jer dešava se situacija da taj roditelj, odnosno nedavalac izdržavanja, prebegne ili pobegne, pa jedina mogućnost je, a pošto je to po privatnoj tužbi, da se raspisuje poternica, da li će onda se nađe. Šta misliš, da li može još nešto da se uradi po pitanju položaja samohranih majki u ovoj sredini, pre svega? Može dosta. Naprimer, većina nas samohranih majki nemamo prava na dečji dodatak. Neke čak nemaju ni osiguranje, zato što, ne znam, roditelji im se bave poljoprivredom, imaju veoma malo zemlje, zbog toga ne mogu svojoj deci osiguranje zdravstveno da obezbede. Dečji dodatak, ja ne znam da li 10% nas primamo, zato što smo sve zaposlene. To su neki veoma mali iznos, mislim, plate su plate, ali opet ta deca mislim da zaslužuju bez obzira na sve. Implementation requires that the institutions which are there to do a certain job are given all the resources they need to do their job. When discrimination and human rights abuses do happen, that perpetrators do face justice. Sprovođenje inkluzije Roma. Loša politika ili nemanje politike na tom planu dovodi do toga da se određeni Romi žele, odnosno opredeljuju se da odu u zemlje Evropske unije. Imamo problem sa takozvanim lažnim azilantima. Dakle, to je sve povezano. Dakle, moramo ciljno raditi da se inkluzija Roma i drugih ugroženih manjinskih grupa radi dosledno i sistematski. Nešto što zaista mislim da se svakog podjednako tiče, to je opšti odnos organa javne vlasti i administracije prema građanima. Ono što ja zovem dobra uprava i zakon o zaštitniku građana, ali ono što, nažalost, nije našlo mesta u Ustavu Republike Srbije i prava građana Srbije, pa i njihova ljudska prava, se najčešće u Srbiji u stvari krše neadekvatnim odnosom organa javne vlasti, nalaženjem načina kako da nešto građaninu ne bude urađeno, ostvareno, izvršeno, umesto suprotno, dakle, umesto nalaženja načina kako ostvariti neko od garantovanih prava građana. To je ono sa čim se svakodnevno suočavamo. Takva situacija nije nepromenljiva. Postoji način kako ona može da se promeni. Ispravljanje te situacije znači ostvarivanje potpunije, brže, efikasnije ljudskih prava za građane Srbije. U Srbiji trenutno živi oko 80.000 izbeglica i oko 200.000 interno raseljenih lica sa Kosova. Oko 3.800 ljudi i dalje je smešteno u 38 kolektivnih centara. Njihov najveći problem je neuslovno stanovanje. Evropska unija ulaže u projekte kako bi se takvi problemi što pre rešili. Primer je i zgrada u Smederevu koja je završena u decembru 2010. godine. 15 porodica raseljenih lica, jedna porodica izbeglica i 4 socijalno ugrožene porodice iz Smedereva dobili su ključeve novih stanova, čiju je izgradnju finansirala Evropska unija. Nazad 3 godine na teritoriji grada Smedereva, što kroz sredstva Evropske komisije, što vlade Srbije,
U prethodne 3 godine je 1,5 miliona eura došlo u grad, a u ovoj godini već blizu skoro 1 milion, znači oko 2,5 miliona sredstava Evropske komisije, vlade Srbije su usmerena, a najvećim delom, u stvari, Evropske komisije su usmerena ka rešavanju problema izbjeglih interno naseljenih lica. Došla sam 2010. godine, znači decembra sam dobila stan. Što se tiče stana, zadovoljna sam, vidite i sami. Bolje nego u kolektivnom centru. Ne mogu ni ja da vam opišem. To je nešto posle zdravlja, nešto najlepše posle zdravlja. Kad imate krov nad glavu, kad može deca normalno da imaju svoju sobu. Tamo smo bili u jednoj sobi, teško znači bilo. Gde ste prethodno živeli? U Krivaku. A šta je to Krivak? Pa to je naselje, jedno najgore naselje u Smederevu je. Poplavljeno, znači, razne nacionalnosti Roma. Da, a živjeli ste tamo pod kirijom, živjeli ste kao podstanar, jel? Da, to ste plaćali. Da, jeste. Koliko dece imate? 4. Kolika su deca? Pa, Martin ima 10 punu, 11, Martina ima 8, Marvin ima 7, Marvinica 6. Vaša situacija koliko se promenila u odnosu na ranije? Pa mnogo se promenila situacija što se tiče dece, što se tiče higijene, što se tiče života ovako, znači po svemu. Znači krenuli smo neki novi život koji smo mi mogli samo da sanjamo. Nismo ih stavili negde u neki geto ponovo, znači nego smo ih stavili u sredinu koja radi, koja jednostavno motiviše. Ja se nadam da će nekog i ova sredina motivisati da se pokrene i da bolje živi. Dobili smo, što kaže, 4 kreveta, ovo je dvoset, frižider, mašinu za veš, šporet. Kuhinju. Kuhinju, jel da? A koliki je stan to? Pa 45, I terasu. zarez 22, 24, ne mogu baš tačno. A da li je to dovoljno za vašu šestočlanu porodicu? Pa, kažem, i opet nije zadovoljno, ali i opet dobre. Kako smo živjeli doma. Kakva je razlika? Možete vi da mi kažete kakva je razlika između vašeg života u kolektivnom centru? Kakva je razlika? Morali u jednoj sobi, sva deca, u jednoj sobi smo živjeli nas 6, kako? Kupatilo? Kupatilo zajedničko nikakvo, prljavo. Sve. Po barakama. U kolektivnom centru, koliko god su bili loši uslovi, poprilično se brinulo o svakom segmentu njihovog života. Sada moraju malo da se osamostale, zato i imaju centar za socijalni rad, zato imaju i socijalnog radnika koji svakodnevno radi sa njima. I ja prosto mislim da to jeste pravi put da oni konačno stanu na svoje noge, jer živeti 10-15 godina u kolektivnom centru i gde sve drugi vode računa o vama, mislim da je to malo i njih izolovalo od svega, a mislim da ovog trenutka moraju malo više da se uključi. Ne treba mi ničija socijalna pomoć, ničije socijalno davanje. Treba mi posao. Je li velika soba? Nije baš, ali sviđa mi se. Sviđa ti se, jel? Ali se družiš i sa ostalom decom ili samo sa decom ovde iz ove zgrade? Ne, i sa ostalom decom, naravno. A gde ti je škola? Je ti daleko škola? Ja nisam dobila ovaj stan, ja sam kao da sam dobila celo Smederevo. Meni je tako stvarno dojadio život. Znači ja više nisam znala gde sa njima, šta da uradim. Svi ovi drugi projekti su usmereni ka ekonomskom osnaživanju. Nekih 140 programa je već dato za ekonomsko osnaživanje, što kroz HELP, što kroz Intersos, što kroz UNHCR. Imamo poljoprivredne programe, znači programe za otvaranje malih biznisa i svega ostalog. Sada već pregovaramo sa SB-om i o jednom od inovativnih programa, neka vrsta socijalnih preduzeća gde bi ih udruživali i na neki način ekonomski osnaživali. Tako da ne želimo da stanemo jer prosto ti ljudi moraju da se stave na sopstvene noge i to je u stvari želje i zajednici i Evropske komisije i lokalne zajednice i Republike Srbije.
najvažnije je praktično da je Evropska unija sada bila partner u sprovođenju svih politika na unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Jako su studiozno, detaljno i stručno pratili sve što se dešava u toj oblasti i davali su maksimalnu ekspertsku pomoć koliko su mogli i koliko je bila tražena. To je jedna dosta osetljiva tema i jako je važno da ta tema na pravi način bude obrađena u Srbiji i važno je da ta pomoć ne bude doživljena kao nešto što se nameće s polja, nego kao nešto što je prirodan tok partnerstva. Dakle, za sad je to, čini mi se, ta druga premisa postignuta, dakle to je postignuto na nivo jednog partnerstva. Europska unija je jedan od faktora, možda najznačajniji u ovom momentu, koji nam stalno iznova ukazuje na vrednosti ljudskih prava koje možda nisu popularne, koje možda u svakom momentu svaki od građana Srbije ne vidi ili ne osjeća kao svoje, ali koje nam omogućavaju da se sutra svi zaista u bilo kojoj životnoj situaciji da se nađemo, osjećamo ipak dostojanstvenije, zaštićenije, ravnopravnije u odnosu na sve druge. Dakle, kroz pomoć Europske unije smo uspevali koliko je gotovo moguće da prebrodimo one dečje bolesti, da iskoristimo iskustva drugih i da negde dostignemo ili brže dostižemo način rada koji omogućava građanima kvalitet života. In Serbia, we have, as we do in the rest of the world, a specific instrument to deal with human rights and to promote human rights. That's the European Instrument for Democracy and Human Rights. And in Serbia, we have allocated 1.2 million euros per year to this instrument. And I would say in different fields relating to human rights and anti-discrimination, but in general the priority is to promote, let's say, inclusiveness and political representation and participation, but also to try and establish a kind of perhaps some consensus on different issues relating to human rights within society. Od oktobra 2000. godine, kada je Srbija u okviru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije ulaskom u proces stabilizacije i pridruživanja načinila prvi korak ka Evropskoj uniji, na polju ljudskih prava ovdje je došlo do brojnih promjena. Diskriminacija ili uskraćivanje nekog ustavom garantovanog prava ranije je bilo teško dokazivo, a neefikasni pravosudni sistem jedan od ključnih problema. Lestvica poštovanja ljudskih prava od tada je, uprkos još prisutnim problemima, podignuta na višu poziciju. Građani Srbije svesniji su danas svojih prava nego pre 10 godina. Imaju i institucije poput Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost, kao i Poverenika za informacije od javnog značaja. Njima se obraćaju svake godine u sve većem broju, ali to ne ukazuje na eskalaciju problema, već na to da su građani sve više svesni svojih prava i odlučni da ih ostvare.